minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kala sawfa ta'lamun thumma kala sawfa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim thumma latarawunnahu aynal yaqin thumma latarawunna yawma idhin 'anil yaqin. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Ananda Genta. Terima kasih sayang. Sekarang penampilan dari Ananda Fatans akan Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mugirati subha. Sawasat nabihi jamaah. Inna insana li rabbihi lakanun. Afala yaqlamu idza bu'thira ma fil qubur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lahadin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannah
biala naharuha lijina fiha abada radiyallahu anhum waradu anhu dari kalimah hasya rabbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zul jilatil aradu ziljala wa ahrajatil aradu asqalaha wa qala lil insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyaraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan untuk Ananda Aska. Hebat ya, udah berani. Sekarang penampilan dari Fahri akan melantunkan surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, ma-Qari'ah, wa ma adraka ma-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibatu kal-ihnil manfus. Man saqulat mawazinu wa huwa fi isatik radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza salla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa aqtahilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaku kalla bala. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Falaqtahama al-'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha masghabah aw miskinan dha masghabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maimanah. Alaihim narun muqsadah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr
wasyaf'i wal wat wallaili idza yasr al-fidalika qasamul lidil hijar alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa samudal ladina jabus sahra bil wad wa fir'auna lil autad alladzina tagaw fil bilad fa'aqsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan alla balla tuqrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannama yawma idin yatazakkarul insanu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'azibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqallahul adzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul adzim wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus saqib kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib innahu
كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yuzunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asyim. Idza tutla alaihi ayatuna qalla asyatirul awwali qalla bagwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun summa lasal jahim summa yuqallu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal fujjari lafi illiyyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum la yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun tarifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktub kitabuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu lintasqi aina yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu innal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihi yatagamazun wa idza qallabu illa ahlihi munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Falyawma idzil ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim.